Okupili smo se u organizaciji košarkaškog kluba Best na košarkaškom kampu Ognjen Kuzmić 32, našeg proslavnog košarkaša, inače čovjeka koji u organizaciji ovog kluba i za ovaj klub pokušava kroz njega da vrati nešto košarci u Doboju i u čitavoj regiji. Da kroz sport probamo nekog novog naći dječaka ili djevojčicu koji će sutra da odu da se bave košarkom i da jednostavno uživaju u sportu i ostvare svoje neke sportske snove na taj način. Ove godine smo se odlučili u januaru da organizujemo ovaj košarkaški kamp u trajanju od 5 dana, gdje radimo na osnovnim elementima košarke, gdje bi usavršili i podigli nivo znanja naših kampera učesnika. Okupili smo preko 30 učesnika, od 6 godina pa sve do 24 godine, gdje su to i ozbiljni igrači koji žele da napreduju i da svoje košarkaško znanje i umijeće još više usavrše, a tu stojimo na raspolaganju da svojim znanjem, svojim planom i programom omogućimo njihov napredak i jednostavno bolje osjećanje njima svima, a tako i nama trenerima koji radimo ovdje. Veliku zahvalnost moramo da kažemo je medicinskoj školi i njihovoj direktorici koja nam izašla u susret pa nam obezbijedila termine ovdje u ovoj prelijepoj sali gdje imamo odlične uslove da radimo, a i sam Ognjen koji svoja sredstva i na svoj način finansira ovaj projekat košarkaškog kluba Best, pa tako i ovog kampa. Čak se nadamo, pored svih njegovih obaveza, da će naći vrijeme da nas dođe da posjeti, iako već imamo sinoć utakmicu, imaće za 2 dana ponovo utakmicu i obaveze mu ne dozvoljavaju toliko da dođe tamo gdje najviše voli da dođe, a to je njegovo selo i grad Doboj. Ja sam Katarina Kovačević, imam 14 godina, dolazim iz sportske porodice, moj tata je trenirao košarku, mama rukomet, brat košarku i eto ja isto košarku. Košarku Best treniram već 3 godine. Od kampa očekujem prije svega zabavu i dobro druženje i da naučimo nešto novo što do sad nismo naučili, da uvježbamo se, da postanemo što bolji. Ovom prilikom hoću da se zahvalim i treneru koji nas svaki dan trenira i Ognjenu što je omogućio ovaj kamp prije svega. Ja sam Aleksa Vuković, košarku treniram skoro 2 godine u sekciji košarkaškog kluba Best u Stanarima. Drago mi je što su nam treneri omogućili da imamo sekciju košarkaškog kluba Best u Stanarima, jer to je dosta olakšanje pošto ne bi morali da dolazimo svaki trening u Doboj. A sada kada je ovaj kamp počeo, došao sam ovih 5 dana koliko traje kamp da treniram i da pokušam da poboljšam svoje znanja, a također da se družim sa svojim drugarima, a želim i da zahvalim treneru Željku Babiću i Ognjenu Kuzmiću što su nam omogućili ovo. Dobar dan, moje ime je Teodora Vidaković, ja treniram u košarkaškom klubu Best Doboj već 3,5 godine. Ovdje se lijepo provodim, učimo i družimo se. Ja pozivam sve djevojčice, naš kamp se zove Ognjen Kuzmić, već 2. dan treniramo ovdje zajedno. Pozivam sve djevojčice iz grada Doboja da nam se pridružu u ovom druženju. Hvala vam, doviđenja.